dalam proses hidup kita tak akan berfungsi dengan baik. Betul tak? Okey. Nombor satu, kalau kita makan banyak synthetic sugar. Gula dah lah satu kita patut haramkan. Tetapi synthetic sugar lagi kena double haramkan dia daripada hidup kita. Sebab benda-benda seperti corn syrup ataupun glucose syrup ataupun maltodextrin, pernah dengar tak semua-semua ni? Termasuklah kalau you pergi supermarket tu, selalu saya kata penuh dengan synthetic sugar yang dia tak tulis perkataan sugar pun. Nombor dua ialah semua sintetik yang orang kata apa, bukan alami punya, yang diperbuat oleh manusia, yang dipanggil starch ataupun karbohidrat yang sintetik. Banyak kalau you tengok dalam label-label tu dia tulis modified corn starch. Dia dah modify dia punya jagung punya kanji tu, jaga baik-baik. Lagi sekali dia masuk maltodextrin, you tengok pun jangan. Okey. Lepas tu nombor 3, kumpulan makanan yang unsaturated fat omega 6. Omega 6 ni macam minyak-minyak ni bijirin lah, banyak seperti minyak seperti canola, corn oil, banyak soy oil, oil yang daripada sayur-sayuran. Sebab you tahu kan dia banyak proses. Dan last sekali, apa saja yang ada mikroplastik. You tahulah zaman sekarang terlalu banyak plastik yang dah masuk dalam makanan kita.